candidate Jingsynshar Kajang the voice of the people party Ngin Kalong Synshar Jingsynshar the Baton Buram Kani ke Kaba Kabami nama roti pai ki Shashkor ya ke Jingwer ke Jingpat ke Jing kumginonglam Shakata ke Jingteli jong ke Chatmriu Nila Kot ya ke Jingteli jong ke Chatmriu balar ke Chatmriu ke Rayateli balar ke yo ini nonglam ye bedan ke Jingte hantakan sedang ke Jingkerman nang tagi longbin kimandi ke Jing o kalau ke Slotan Shisha patba hakelengari Hai support Giants ni tamlat abaro kita di constituency di badan hantai po Giants bila isu election kumno kita di minister di MLA po Giants kami sepek lapoi pra dapoi kita election kamno to pra lawanyo badminton sayangan kumno ni pra dan kita plan dong trainio shono Bak ngang jumha lagi pohon yang ingin sepikai upat bak unsa pelengok plan nong tre un penjok don brom bak shisha ngila jok don brom o kipat babi nisno tunap hagani ka dinti ka bangi laya nakam tak MP election noi kum ginangaram nisno thu bangi don kam ban job ya election ka way din ka way pat Ngidan kaman job di MDC election, ngidan kaman job di MLA election. Hadu pengen nama ban Synshar yang kali ngeri kabe ekajmi. Menta tendai mengikok, menta tendai mengisu mundur, balong kabeliat hati dan syaklau nilai kotor rupaem. Nomor boleh hagri election MLA keladap. Nakin live pundri utuli di constituency nilai job hakin live war utuli di constituency to dipat babe jalan nakin live pundri utuli nilai job live war ladakan Jylla day ke MLA election nilai Synshar marway yang ni ke Jylla ke Jui to dipat babe day nomor berterau ni kuak ban penpau hakmat jongpi ni kuak ban pensnow hakmat jongpi bagata kapor kapangin Synshar ya kani ke Jylla ke Jui marway from the voice of the people party kam jingai show nangi ko dipat babe kam jingai show nomor tangi don kam ban penskem yang cimot ke jeperhat di jongpi ni don kam ban pensyai show kumno ba penum syailam bagla Oh, mentah kami ke MDC election karuan. Batu bakal mentah pun kibuan pan tiket. Nah, ke parti ke sini begini pun ya ke MDC election. Hagoi ke constituency Nduna yang ke Nyo Pramot kibuan pan tiket. Abakot tinggi hamai tangwei. Yang lah hangai Nyo Pramot. Dengan ke mengingi kuat benang ya pergi patba. Hei patba. Jong the Nongstoy constituency, Deyu Paipa, Jong the Rambrai constituency, Deyu Paipa, Jong the Motion Road constituency, Batang Poro kini di constituency. Kibani menjadi yang MDC, kiban Sneng, kiban Hikai, kiban Kintu, yang kandidat, Banong yang kita kandidat, back more, pilapan tiket naga parti. Tandoi kemamangi upat bari kuat ban kentu ye bikalam larayo mano kenau ban prom ye rai jangka parti nyemko ban thau kenhon nyemko ban thau kenhon ko ki pai ba kiar naga ban thau kenhon nrin long mapi kita kinong pintu ya kita ki candidate tiba apply tiket bakin buram ye rai jangka parti nang ba ki kata ka jinya lenti jongka parti kanong kaba scam nang isma kaba plan amdai banlong da kumui pat kalong kaba slotunat bila i kejing paria constituency hari ni kisni kejing penbek lagi lagi constituency MDC kani tangga tahu kaba soal mereka tahu ba kalong bagilah slotu hadirin bau pra ulah job Badadin mupra ulah tray apa assembly ulah li isya surat tipat tak jogeri kita pai kemat sya the voice of the people party ban shile election MDC no oh kim smolong I tahu no ban
penjalan yang ke MDC election dah ke bakai dah badan kamban penbek yang di constituency ndai play ini sini kumno ke jing penbek yang di constituency ke jing penbek yang di constituency ha di constituency MDC kedai tang kumno ban perkat bangan dang chok piang hagani election MDC kebaruan kami yang tagapit kepiang jauh paipa bala gente hills lay po degi nongalam giji bagaji pia ini constituency lalong kumba pia tukri tukuraban pet geleng-geleng yakini di paipa dari tanggal itu semua terat kolong bau paipa perahi wong pret yang shano nine ebet upra dengan ra yung paipa nonstay ra yung asyam nonstay syaran raru unne hiupra Wanrah yung nambra siya nonstay unne hiupra katangin ka rin rasutrat begini kinong kursyam John the Police of the People Party ki stem kriyang kacimut bangina persno nigi pala ki joki siya hills kamrele kanawan ganing election ay din pia tukri tukura ndre onega one man ye kapor ngin sa penbek piang kumbaga de banlong nam taga pet ka piang ka jow pa kini gilat ki linti namar ka taga daw ban pin kumar jimut yo pat ba ban pin ting ko tempan yo pat ba do pat ba unti ndre kanong ibi kum ki pat ba ngin day dalele ruem banti oh tidak kelas tangban penting hari ini sini dari wat mutrek bani benduk pilih wat kita MLA pra dari pasai kot pilih pasai kita MLA pra kap balik donkam pilih show pra oh kadang gawe ke MLA kepada menteri haba let panjirap kibriu oh pilih show pra se let tu MP pra uyo absan keluar basis nan tidak keren kumar kata bro kadang kecil persang ban penting kok tempang bat banyalam paglayu pat ba mengikin cuy biko di pat kami yai ne tongin syashitom lada kadang ini ban syashitom nari soto baga cintmu hijau sarkar MDA kalau ban penyat ya ke VPP ban penyat ya kini di constituency pada nikmat dari VPP ban penyat mentayu ni upat bapra ni ngasno kanu bila ban penyat kanu senam menda arbusau layak shiteng senam lah tammo lah shiteng senam arbusan arpunyo arpupra election satang lai senam dah syak penyat ini syak sitom denen ini syak sitom ay ini penyat kanu kat hadu mampat jam siang dan nilai kat barang ini ay gen penyat kata gini kecing temu ke junti ko kipat ba day naman tangi ko abang pensnuto bangilang kipat ba kiba syak sitom yen up dia kata kapor bagan poi yen up dia kata ke senam arajar alpupra bangilang rak ia ke Jylla bat kumangong yen pat scam ni kita di life party di constituency kita gila job hari ni ke MP election bat pinbandu di constituency kita bagi job ada MLA Ondang ilai namar boleh nila rentang pinggir pun hagani MP election nila rentang dua peras patam hantai apa East Long oh ni pek ke East Long kandai ke konstitusi ke manginam atatin ban job house name arbobra hagi MLA election nampo ni rentang pinggir namar boleh gini dijaga ke syompre batui patu jadri kiberang arbatin ya ke voice of the people party nei pembangunan menta kami bangunan bentuk kami po yang nong stone nei dari sibun di way pat di nong song ngani ke Jylla di pamdai na ke jadri gini ki bala wan bani bendu bat ki bala penso ba hem hagani ke pinti ke banwan min alat no ya ke voice of the people party bahkan Synshar ya ke Jylla gini oh ni ko ginam jaga voice of the people party nidang gajing snow scam nidang gajing kerman bausnam arbupra the voice of the people party kanjok hapara kilai pendiri tuli di constituency hagani ke Jylla hapat hagani ke tong ke time gaji balan ke nong kumta ko pipat ba ke jing kerman bat ke ke tong ngini po kum ginalam jaga voice of the people party nila ban penerlang nila ban penkrekam namar ngin yo ban pat yo lakam jong Synshar ke perar to pipat babi hei mar
ni kuat berlek di pada ban pensyai ban pensno tu ya ke ai ke kamram ke jum MP yang mau ke kamram jum MP kadai bandai menyesat hangti pok parlimen bau ni desno sarang kum ke parti kum ke chat riu bau ni MP uji Wanrah ya ke puram jong ke chat riu hangti kan non-stand constituency Kipat bak non chong senang jangan non-stand jangan ramai jangan mau senut kileban pentaban berak yang ke puram jangan chat riu dah kalau pilih shit mentah pilih agi Jingsynshar ketiga man ketiga yang ke jauhi yang ke voice of the people party akan election kepada but mungkin dalam mentangi hak tadi bentuk ini weipat dinongelam lagi weipat Jingsynshar tiba kuat bang tip ya ke linti ya ke jini nama ke linti ya juga voice of the people party ke compare but kata player tam lagi weipat di seng-sang partai akan negeri India but pun kita nengok kuno baka voice of the people party kalau job election klaim penerkam pisah but klaim peluk pisah dia upat pak umat Kristian daladi yaladi ong ini tu kana sarong bopat pak jongi hangte ipat pak kasi habagi Kristian ini habagi wan sigi cingalang bagi wan sigi cingalang ke bercerai ki song jahi kapai kali diluk hinaladi oh kiti tinongalam sigi wei pat cicila isu anglingo ini lakum mengisu penhe ke Jinglong rei online election diom ga plan hadu katamo kita kipat pak kasi kita banjir nong khmat kata ngini ke betam lagi lenti boro nar unono u MLA lenu MDC lenu MP u bashaji hana karukom un haban ai ke Synshar ke boy ke hak ke suba ye kipat pak oh kipat pak Synshar nila penginuk sa ke bahadam ya kerin dia hi boro kowe ling baka voice of the people party tong yang sam nama kata agar ikan nongrim kabani kong kinangaram ilahi kaya kipat pak